Hlangalezo Kabelo senkumbuzo ezizukulwane senkumbuzo okuzila inkumbuzo kaNkulunkulu bandla lenkosi masiguqe sithandaze amen. Inkosi enkulu yamaNazaretha uyazi lwezulu Nkosi yezulu nomhlaba bayethe hlanga lomhlabathi maNazaretha ingcwele ngiyacela uNkulunkulu ongithumileyo ukuba angiphase indawo engemi kuyo akusiyona indawo yabantu abangangami ngingumntwana omncane kakhulu kunabo bonke abantwana bakaNkulunkulu kunabo bonke abefundisi benkosi kodwa uNkulunkulu ma engithuma anginalo ijubane lokubaleka ihlalo enguqe phambi kwazo ziyesabeka kakhulu ngiyacela amaNazaretha ingcwele angicelise ngencwadi yabaseFesu yesithupha indima ye-10 abaseFesu 6 ivesi 19 cela amaNazaretha ingcwele anginxusele uba uNkulunkulu abe ngakimi nginxuseleni nami ninginxusele nami ukuba ngiphiwe amandla okushumayela ngivule umlomo wami ngize ngiyazise ngesibindi imfihlo yevangeli engiyisithunga ninginxusele nami maNazaretha ingcwele ukuba uNkulunkulu angiphe ukushumayela ngize ngivule umlomo wami ngiyazise ngesibindi imfihlo yevangeli ingoma yethu yama-74 sekushunyayezwayo ngayako halameni akuba sindisile abaningi
bangena bejabula baphuma bejabula alalela awozani onisindise na imbangi yokusa yomdeni ethota ayibasindisele abaningi awozani onisindise emhleni yenkosi uJesu Kristu masifunda lapha esibhalweni kuMateyu 11 evesini lesibili asizokuyifunda ngoba isikhathi sincane yathi uma isifikile inkosi uKristu emhlabeni indoda uJohane yayiboshiwe yayisetilongweni ngalezo insuku kodwa udumo lwenkosi uKristu lwafikelela enkondodeni uJohane isetilongweni yayisizwa ngaye maqede yayisibiza abafundi bayo athi befundi hambani ningiyele ulone engizwa kubatshaza indaba yakhe kuthiwa wenzima ngaliso ningibuzele kuye ukuthi uyeni lona abakhulume ngaba abaprofeti bathi uzofika emhlabeni noma ukhona omunye ozayo emva kwakhe na base behamba abafundi bakaJohane beya enkosini uKristu bayifica ingonyama yomndeni kaJuda enzima ngaliso base beyibuza bathi sithunywe uJohane inkosi ukuthi asizobuza kuwe ukuthi nguye yini lona abaprofeti abakhulume ngaye bathi uyeze emhlabeni noma ukhona omunye ozobuya afike impendulo yenkosi uKristu yayimfushane kakhulu yayifanele kuba ithi yes noma ithi no inkosi uKristu abafundi bakaJohane yayifanele kuphendula kubo ithi impela mina ngiyuyothunyiweyo noma kangisiye tshela uJohane alinde ithi inkosi uKristu mayiphendula abafundi bakaJohane ithi hambani niyotshela uJohane lokho nikubona ngikwenza nalokho nizwayo ukuthi ngikwenzile mayibonge inkosi amen hambani niye kuJohane nifike nithi lapha nifike nabona ishosha isukuma nabona impumputhe ivulwa amehlo abanobulephelo nababona besindiswa la kukhona abampofu banabo bayalishunya yezwi ivangeli ebese lithi kuJohane ubusisiwe lowo ongakhubeki ngami mayibonge inkosi ayishonga inkosi uKristu ukuthi impela ngiyuye ayishonga ukuthi futhi angisiyena kodwa yathi hambani nibalele uJohane nikubone ngikwenza ikhona okuzokwenza uJohane azehlukanisele ukuthi ukhona nomunye azamlinda noma sekuphelele ngami na base bebuyela sebeya kuJohane befike bemtshela bathi hayi sibuya kuye esikubonileyo kwenza ilokhu nalokhu 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 kodwa lokugcina siphelo na uthe ubusisiwe lo ungakhubeki ngami mayibonge inkosi busisiwe ungakhubeki ngonyasi ngamanye amazwi inkosi uKristu yayicacisela ithunywa ikaJohane ukuthi othunyiwe noma ovele ezulwini uyabonakala ngeyimangaliso nangemsebenzi okuyizona ezenza abantu babunganyele kuye bathi kakho umunye ozobuya afike sekuphelele umasina lo elinye ilanga
sengishadele umakoti wami lona enginaye wesithathu ngibona engatholi lutho ngase ngithe lokhu ngiye enkosini yamaNazaretha unyazi lwezulu ngiyocela umntwana ngisemndenini olukhulu ukuthola abantwana omunye unyaka Nkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu yayisemzini wasentokozweni kwamaphumulo kwase kuya umfana wami omncane ozalwa unkosikazi omdala wayonikele imbengeni akayanga enkosini unyazi lwezulu waya lapha imbengeni kubashumayeli wafuthi wathi ngizocelela umama omncane umntwana ayibonga inkosi hambani nitshela uJohana enikubone kwenzeka phambi kwenu azehlukanisele yena ukuthi ukhona yena ngabe uyamlinde yaxoxa lo mfana baba ngihambile ngawunikela lapha imbengeni ngacelela umama omncane umntwana ngenye imini kuzo lezo imini emasontweni angamangakanani uyavuka ngelinye ilanga ubaba ebusuku ade ngine baba unyazi lwezulu ufika lwangibamba izandla zombili lwathi konje yini oyicelileyo wayecele imbengeni akayanga etafuleni uthi benginobaba ebusuku unyazi lwezulu lwangibamba zombili izandla lathi konje uceleni wathi baba ngicelela umama omncane umntwana wathi bamba ufumbathe ungadedeli uzomthola uma wakho umntwana ngiyiphethe intombi ngiyithole mhla ka-16 uJanuary ngo-2016 ngolwesibili izokwenza unyaka wesibili yafika silapha entabeni 2016 ngomhla ka-16 uJanuary ngelinye ilanga insizwa yakithi kwaMdunge ngaphezulu lakithi enkandla yazibula ngomfana yayisithola intombi kwaze kwayinqwaba mayilele ngelinye ilanga ebusuku kufika ubaba Mathunjwa esekhona ubaba Mathunjwa ephila wathi weMdunge awuyingani ukuyocela umntwana omfana onyazini na khona omunye sobe simphethe oyokwenza ungapheki kwalokho wayesevuka uMdunge esayixoxa le ndaba kuba uMathunjwa wathi hawu mfundisi ebusuku utheka ngiyocela umntwana womfana enkosini unyazi uthi baba Mathunjwa awunaye yini umntwana omfana na uthi ba uMdunge nginoyedwa baba wathi hamba uhlalele nipho ngoba kukhona konke kuye namhlanje uMdunge uyigonile insizwe isigeqe ayibonga inkosi yezulu lomhlaba amen hambani nitshela uJohane enikunileyo azehlukanisele yena ukuthi kukhona enokunye azobuya kulinde na pho kanti uma inkosi uKristu yayenza imangaliso ezingaka phambi kwabantu ezinjengalezi ezenziwa ushembe phambi kwethu kanti pho yabulawelana John 10:31 uma inkosi uKristu yayizenza imangaliso abantu bebhekile bebona namaJuda phambi kwawo ayezibona imangaliso yini lenenza inkosi uKristu izibulawe yayibulawelani yini yenza abantu bangamthandi ushembe sinezinto eziphethwe nikhona inkonzweni amen ngiyazi ilanga libi maNazaretha engcwele uNkulunkulu akalethi isambulele amen funda baba khona abaJuda babuya bathabatha amatshe ukuba bamkhanda sebethabatha amatshe befuna ukhanda inkosi uKristu uJesu waphendula wathi yabuza inkosi uKristu kubo sebaphethe amatshe ayiphethwe amaJuda akakhandwanga ngabanye abantu uKristu wakhandwa yibo labo owayehlezi nabo owayezalwe phakathi kwabo wayephikwa yibo abenengwa yini ayezenza imanga nje thina sinengwa yini simphika nje yini sidinwa linye eliyinkingi yilele lapha eBhayibhelini ohamba nawo baba nginibonisile imisebenzi eminingi emihle ithi inkosi uKristu akeni kahle nginibonisile imisebenzi eminingi emihle kababa imuphi ule msebenzi enginibonise wona imuphi lona eningikhandela wona ngamatshe na umsebenzi kuyona eningikhanda ngawo na hamba nawo baba abaJuda bamphendula athi amaJuda enkosini uKristu bathi athi hayi asikukhandi ngomsebenzi omkhandi nanemsebenzi lemhla sinendaba nayo sikukhanda ngokukuthunga inkinga yakho nje wena unenhlamvu yathuka wayethuka mana baba wayethuke bani uKristu wayethuke bani uKristu inkinga yakho wena unenhlamvu yathuka sikukhandela inhlamba wena uyathuka okwesibili lokho hamba nawo nangokuba wena
inkinga enkulu kakhulu. Ungumuntu, Wena ungumuntu uzenza uThixo. kodwa manje uzenza uThixo. Nikhona nkonzweni. Uyazi inkinga esinayo Nkosi uKristu. Siyayibona imisebenzi uyayenza. Sinenkinga nje yodwa. Wena umuntu wena. Wena umuntu wena. Kodwa manje inkinga yakho uzenza uNkulunkulu wena. Inkosi yehla ezulwini awuyaba ebantwini yenzela sinabonini bonindena inkinga esinayo wena umuntu ngiyalithanda le landa la yini Injalo indaba. ngiyalithanda le lishiwe eBhayibhelini ayibonga inkosi uyazi inkinga esinayo nje Kristu inkinga yakho wena umuntu kodwa manje ufuna ukuzenza uThixo uzenza uThixo ngani uke wathi nguThixo yini ngoba kusho abantu bebona imisebenzi ayenzayo. Amen. Ayibonga inkosi. Amen. Hayi maNazaretha engcwele sesawuhambeni lwenhlangakazi. Sizohambeni oluyingcwele lwentaba ingcwele yaseKenana ngibuyele lapha. Sesihambile ke sayisafika entabeni. Kodwa umbuzo sele munye ukuthi uhambeni lonke esiluhambile silotshiwe yini ukuthi kade sihamba phansi ngenyawo sayisafika lapha. Nanso-ke indaba ofuna nginikhumbuze yona ngingakhulumi emsebenzi ngoba nilapha nje nizinkumbi nje ngoba nizothi ushembe uThixo. Amen. Akazange asho yena kusho nina angithi kusho nina nithi ushembe uThixo abese bethi hayi umuntu lo uzenza uThixo kusho thina sithi uThixo. Amen. Injalo indaba. Senele imisebenzi sithi akekho omunye kuphelele ngoba sikuthola konke esikudinga kuye. Akube lokho ke manje ayibuze athi njengoba ngisuka ebuhleni ngeinyawo ngaze ngazofika la zibolile beziyakhixika beyixetshulwa itiyela kodwa ngilotshiwe yini encwadini kaShembe la elobe khona abantu bakhe abathandayo. Bengifisa ukusho ngoba ingcwele ukuthi ayikho incwadi yabangcwele nikhona enkonzweni. Amen. Ayikho incwadi okulotshwa kuyo abangcwele. Incwadi okulotshwa kuyo labo abathandwa uShembe labo angabali sono kubo. Ayikho yabangcwele. Ukhona inongcwela phakamisa umuntu umntwana phezulu athi yimi engcwele ukhona manje ke maNazaretha engcwele into engihluphayo inye ukuthi kulolu uhambo lunzima kangaka silandele unyazi lwezulu luhamba phansi nalo luyikhanda lusiholela kule ntaba yaseKenani kodwa siyazi ukuthi sihambelani noma sifuna ukuyincoma ukuthi bayawo ubani mina kangiyiwi kize ngifika ngoba ngiyinkunzi malanga kodwa ulotshiweni ukuthi uhambile phansi na ngoba menzeke uhamba ufika kanti ulotshwanga ulotshwa uhambe ngemoto ulotshwa ohleze ekhaya ukuthi ubehamba phansi wazofika eKenani ngoba uthe uhamba kanti awulindile endleleni.
bathi sebevuthuka endleleni ebesasiyibona izono uthi impela abantu befanele ukuwa ngoba unje ngihambe mina ngoba ngingcwele ebese sibabona bebefanele ukuwa bebefanele ukwehluleka ngoba sazi izono zabo ubefanele ukusibanibani ngoba uvele kafanele uhamba nathi mhlawumbe uhambe wafika kodwa ulotshiwe ukuthi uye wafika nokuthi ubukhona nje eKhenani mhlawumbe kawulotshiwe ngoba uNkulunkulu uyancikisela ngezulu lakhe uNkulunkulu unezithandwa zakhe ayi loba nje singenze lutho abuye kubona inyawo ithe phihli angakulobi ngoba awazi ukuthi wenza mhlawumbe wena ubuhamba nje uthi ngiselarini ngisayikhipha ngishawo umoya ngizohamba phansi ubungahamba uthi inkosi ngilobe kuleyo ncwadi olobe kuyo abantu bakho bathandayo uNkulunkulu uyancikisela ngezulu lakhe eBenazetha encwele lisishisa nje kanjeni ilanga ungase kulotshwa hlezi phansi komthunzi ekhaya kuthi ube seKhenani ngingalotshwa sengimnyama ngisho njalo inkosi ngenye imini seziumbili insizwa umgwaqo entabeni enhlangathe ziyofuna isibusiso seyifika kuyo ihuka lithi ngiyadabuka lithulukeni manzi kade nemba umgwaqo kodwa phakathi kwenu khona abangalotshiwe ukuthi kade bemba umgwaqo ngoba balapha nje bamba umgwaqo abalindile uthi kukhona abahleze emakhaya abalotshwa manje ukuthi athi bemba umgwaqo enhlangathe ngoba basemakhaya nje balindile pho ungasho kanjani ukuthi ulotshiwe ngokuthi uhambe phansi uNkulunkulu uyancikisela ngezulu lakhe unabantu bakhe abathandayo abaloba ngisho bengenze lutho abuye kusuyingcoma uthi ngishayela intambo kanti kuye u-out uyazi mhlawumbe endleleni nje kuhanjwa uNkulunkulu uvele wenza isimangaliso wavele waqhamukisa umuntu ongamfuni wathi waphendukela kuye lona othi kamphiwe wawusuthi awu kanti khona ngisho laba mhlawumbe uwe lapho leso sikhathi usho njalo uthenje usohambeni wawusubona abangafanele ukuhamba nawe wathi khona ngisho lo sengathi ngawa ngoba kamphiwe kukhona phela isho lokuthi umuntu ungamphiwa noma angazange asho lutho kuwe uyabathi ufaka enhlizweni yakho angangeni uyabathi uyamfaka angangeni hayi lo muntu akavumi ukuthi ungene enhlizweni yakho lo muntu othe uyahamba wawusuphendukela kuwe kanti khona ngisho lo wawusuwa uwe ngaleso sikhathi wayeka wena endleleni yakho ukuthi ungangilibazisi ya wena sitasabi kuma chaopa engibi amasuku engimlandele uNkulunkulu uyancikisela akanendaba nebanga oluhambileyo anokhumbula uMose uNkulunkulu wamthuma ulanda abantu bakwaIsrayeli ezweni laseGibhithe ukuthi wathi esihambele ithi ibanga kodwa akafike nabo eKhenani waqululwa ngabantu mhlambe nawe uhamba wakhona umuntu okuqululayo wahlubuka wazi wakhohlwa ukuthi uzolungisa indaba yakho nikhona inkonzo uNkulunkulu azangabe nendaba ukuthi uMose uhamba ibanga lingakanani uMose wahamba wakhohlwa ukuthi uthunyiwe wayesebona amandla esekuye wabona into wayiphethe sekuyena oyenza enzima ngaliso washayitsha ngenhliziyo egayibozi esinentukuthelo ethi alikhipha amanzi sengamandla akho ukuthi likhipha amanzi akusewona umsa kaNkulunkulu sekuyinduku yakhe layiphethe akekho okutunuleyo nawe endleleni waze wathi ngiyashaya mina ngase ngiba ngishaya khona manje awunayo njalo
akekho okucunule waze wakhohlwa ukuthi uzolungisa indaba yakho wawusulibala yilo muntu wasuthi ngiyashaya mina insizwa mina wawusukhohlwa ukuthi umthetho wakho kulolu hambo uhamba phansi nje ngabe uthi ngiphe inkosi ufaka amahanisi ngingaboni lutho oluzongiphazamisa hleze ngingalotshwa encwadini yalabo wakho Nkosi obathandayo obalobayo. Kubalulekile indluzelo ezezulu ukuthi esikwenza konke sikenzele abantu kube lo wathi ngilungisa indaba yami mayibonge inkosi kube lo athi ngilungisa indaba yami athi uma ihambe babayela selimshisa itiyela athi inkosi ngihluphekela igama lami ubulobe kuleyo ncwadi yakho onoba kuyithandwa zakho ngoba unezithandwa zakho uNkulunkulu. Amen. Amen. Unezithandwa zakho uNkulunkulu anganendaba nezono zazo ayinoba zinjalo ulibele uye wena ukuthi hawubone nje avele ngeke afike Kenani ngoba unje kanti mhlambe kulotshwa yena kwasala wena ngoba ulibale kubala izolo zakhe. Thixo unamandla onke siphe zazishumi insuku enyangeni kaJuni kulonyaka ophelile ezweni lakithi eNkandla kwesakwaMpungose. Sinomcimbi mabandla buthena khona kunomcimbi kwase kufika umshumayeli wezwe lakithi fika nenkosikazi engakholwa ekhonza enkonzweni yamaZiyoni suka nawe sakwamagwaza ensuze Fundisi ngilethe nangu mama ukhona indaba afike nayo ethempeleni ngesabatha ngase ngithi angimthwale ngize naye kuwe azoxoxa le ndaba ngixoxele yona ningalali eManazaretha ekhaya. Amen. Ngiyazila ngalibi anonyakazisa khuluma mama ithi uthi umama Fundisi ikhonze enkonzweni yamaZiyoni angaze ngihlanganyele naManazaretha empilweni yami ngiqala ngesabatha uba ngiye ethempeleni lalomshumayeli uNduli. Khuluma mama uthi umama lapha ekhaya ngaboshela umntwana wami womfana usejele. Umfundisi wami wayesengenzela ilathi lapha ekhaya wathi njalo ntambama ngiyokhuleka kuleli lathi khulekele lo mntana wami oboshwe. Uthi ke kulezi insuku ngithe ngiquqile ngikhuleka ntambama bengalele ngingaphuphi ngabona sekuma umuntu phambi kwamaqoki ingubo emhlophe ngezansi kwengubo emhlophe ngibona kuvela amaxhopho ebheshu. Wayesethi lo muntu mama wathi phendula amehlo akho wabhekise ngasesandleni sakho sokudla. Thilo mama ngaphendula amehlo ngabhekisa
sandleni sami sokudla uthi ngabona kuqhamuka into ehlanganiswe kwezihlahla zasehlanzeni abazihlanzu malihlangene lento yeza izaneno lento yathi uma isondela uthi ngase ngizwe ukuthi kungamaphimbo akhalayo lento uma izaneno ngase ngibone ukuthi zingane lezi uthi lezi ingane zihlanganiswe kwezihlahla uthi ezinye zinqunuka zembethe uthi ezinye zembethe zithwala imkhono ekhanda zikhala isilile sesisabisayo ithi inkosikazi kangiphuphi ngiguqile wathi lo muntu uphenduka ke manje ubheke ngapha kwesokunxele sakho ithi le nkosikazi ngathi mangibheka ngapha kwesokunxele uthi ngabona obaba akashonga ukuthi amadoda uthi ngabona obaba besendaweni engathi inkambu laba bantu beshawa ngabantu ababephethe imvubu nabantu beshawa kusengathi le ndaba kuwo abakwazi ukuphuma babaleke ngoba babeshaya bedilana ndawonye uthi bekhala into esabisayo labantu uthi lo muntu lalela nkosikazi yabona lezi ingane eziqhamukayo ezinqunu nezibethele ezikhala kanje uthi izingane lezi ezilahlwe ngoyise uthi ezinye kulezi ingane oyise bayiphika azange bayihlawule uthi ezinye kulezi ingane zizalwa emshadweni oyise kabazondli uthi lezi ingane zonke uma zikhala isililo sazo siya kushembe ebese phazamiseke kushembe ukwenza umsebenzi azele ukuzowenza emhlabeni ngenxa yesililo salezi ingane lezi ingane ezikhalayo mama lezi ingane ezinye zazo azinazi izibongo azizazi izibongo zazo ngoba bayiphikile oyise sinqunuka zembethe azidli lutho bakhona oyise bayaphila bayiphikile abayihlawulile ungabe uma ikhona kuleli bandla uma ikhona nje ogqoka ingubo emhlophe onengane oyazi kahle ukuthi yakhe wayiphika shame sesimhlophe sinje uma ekhona ongane yakhe uyiphikile noma ngabe uyizale ngephutha uma kwangeyakhe ngeyakhe shame ithi le nkosikazi yabona baba laba basesibayeni abashawayo uthi babhaqwa ngemvubu bashawa ngokhokho babo ngoba ingane isipho sikaNkuluNkulu uma umuntu ethola ingane uyinikwa ngoyise emkhulu uNkulunkulu avume nayo uma le ngane uyilahla awenzi isono kuNkulunkulu wenza isono koyise omkhulu ukhona amen esontweni amen ukhona amen enkonzweni angikhuluma kangane kwami ithi inkosikazi bengibhekile ithi inkosikazi ngicacisa kahle emfundisi akushongo ukuthi abantu bakwaShembe kuthiwe zingane zomhlaba wonke uthi kwase kuthiwa phuma wena utshela abantu emhlabeni amadoda ayaya koyisemkhulu abazukuya ndawo aya kulesi yabaya azobhaqa khona ngeimvubu ngokhokho ba ngoba ingane isipho sikaNkuluNkulu uma uyiphikile unecala koyisemkhulu uthi ke ngize lapha ngoba ngembulelwe ukuthi kanti impela uShembe uThixo ngoba lithenizwi uShembe uyaphazamiseka emsebenzini azela ukuzowenza emhlabeni akasawenzi isililo sezingane isililo samadoda ashawa ngoyisemkhulu ikhona ile yakhe engondliwa abasefeso 6 verse 4 and 5 nabasefeso 5:28 ikhona yini ihlala uthe ingcwele ongenzeka ngithi sengiguqe ngishumayela kanje kanti khona ingane yami lapha ngemva ithi nimzwe impongoloza nje ubaba njalo loya kodwa wangiphika
ingakhona yini eyami senginegama ngiphethe umsebenzi kaNkulunkulu ngihola abantu kanti lapha ngemuva ithi nimuzwa nje ubaba wami loyana kodwa wangilahla wangiphika angihlawuliwe nje ake nikahleli weManazaretha engcwele amehlo ethu abheka kakhulu lapha entethelelweni yamaduka amhlophe sayiyeka le ngapha kithi intethelelo kanti leyana ivalwe yilawa nikhona enkonzweni kanti la maduka amhlophe aqhamukaphi ngoba aqhamuka ngapha awukho amene bandla ekube khona futhi la madoda amhlophe aqhamuka lapha athi angafela amaqede ishwe phansi le ebese kofuna intombi nto sintethelelo ke leya for good ingcono le ntethelelo lehleze emadukweni amhlophe ngoba ibamba umthetho ayisini ayemukeli ayishumayeli angakanani ngethu esisina nayo esinika inkonzo size sigobe Jali indaba. sitha iphatha umsebenzi kaThixo nanti iduku emvalihleza alenzi lutho iyasini yaqephuza ngapha sinika umbhobhi yashumali yaqephuza kudilika indaba kuthe kudilika manje shumali intethelelo khona amene kwabangmani Amen. 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 Begithi mina ulo 2018 uma ekhona oyinhlalisuthi onengane ehleze ekhaya konina akahamba ihlawula iqoqe ibuyele esibongweni sakhe ayikho into ehlukumeza ingane njengesibongo sasekhaya konina ngoba ithi noma isibiza kodwa ezala ekhaya zithi kodwa kusiyena wala ekhaya ngeke la ekhaya ngibe ukhumede ngizalo ingane yami ibe ukhumede ingane yayo ibe ukhumede ingane yengane yayo ibe ukhumede khona lapha ekhaya kusho ukuthini lokho kwenzeka kanjani nanoma khumede nokhumede nokusona ukhumede khona lapha kwakhumede khona lapha egcikeni kube khona okhumede noma khumejana bamadodakazi inhlamba le izibizwe ngekhaya konina nje kanti ukhona uyayazi ukuthi ngeyakho udayiselani ngayo uyihlukumezelani ayikho into esihluku Manazaretha engcwele njengengane engazazi ukuthi ngiyakho abantu isibongo ayikho into ehlukumeza ingane njengengane engazazi ukuthi ngeyaphi ithi kuthiwa yilesibongo kuthiwa kuyiso ithi yakulesi kuthiwa kuyiso funda incwadi baba nani boyise ningathukuthelisa abantwana benu ningabathukuthelisa abantwana benu nibondle ibambe lapho phinda lelo ndawana nje ithi nibenze njani nibondle ukhona amen esontweni nani boyise ningabethukuthelisi abantwana benu kodwa nibenze njani nibondle hayi thuli inhlali futhi lapha phezulu simbuka phansi kwezibuko simbuka kancane angizokuwela umfula ntamba sengiyanga phesheya
ningabathukuthelisa abantwana kodwa nibondle ngokulungisa nangokuyala kwenkosi. manje ke ngidabuka emasebeya lapha enkosini baba ngisanzazi isibongo sami baba ngizocela isibongo athi baba nginikeze isibongo asifune ukushena athi ngiphi isibongo kanti ukhona uqinisele nje 528 iyo le amadoda yithi lapha bathanda umkabo amadoda ethanda amakhosikazi awo njengemizimba yawo, abathande njengemzimba yawo othanda umkabo umuntu othanda umkabo uyazithanda. uthanda uqobo lwakhe Akukho umuntu ozonda inyama yakhe, ukhona yena umuntu ozonda inyama yakhe uyayondla kodwa umuntu uyayondla inyama yakhe ayiphathe kahle njengenkosi iphethe ibandla layo. Amen. Mangamondla umkakho wehlula konke umzimba wakho. Mangamondla umkakho wehlula ukuzondla unaqobo lwakho ngoba umkakho umzimba wakho. Lithi iBhayibheli akakho umuntu ozonda inyama yakhe kodwa umuntu inyama yakhe uyayondla. Ikhona inkonzo yenu. Amen. 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 Webo mabam. Naze nabahle. Akekho phakathi wenu omyeni wakho unengane angayihlawule nje uvinjwe nguwe. Ukhona uamen komama. Kungenzekani ukuthi mhlambe umyeni wakho unengane ayizale entabeni uthena meseqolisa kuwe wathi lapha emzini wami ayingeni ingane ezihlahla. Jali indaba. Kungenzekeni boma bami nibahle kangaka ukuthi kunengane yomyeni wakho egola intethe umyeni wakhe ekhona akayondli kuvimbe wena ushaya phansi ngonobhadula utho wami lo muzi nezingane zami ayingeni ingane ezihlahla. Bakhona kulezi ingubo ezimhlophe nje uthi bangakhona abanjani. Akungase kwenzeka ukuthi leya ngane ihlala lapha ngaphesheya nje kayihlawulwe nje kuvimba inkomazi ekhaya ithi lo muzi ithi yongena ngifile. Ahlala ubaba ingane engayondli kanti kuvimba umama ekhaya. Enjani ingane esihlahla? Ubani owabona kuqhekeze kumkhamba kuphuma ingane? Owabona kuqhekeze kumganu kuqhamuka ingane? Ubani owabona lokho? Kukhona ayikho ingane esihlahla. Kwebo mama ingane ngendoda. Thanini amen. Zabiphi manje manje? Sayibiphile manje. Ingane ngendoda. Ngawuthanda lo amen. Uzacile kodwa. Ayikazibethe qhamuka esihlahleni. Uma izalwa ngumyeni wakho, iphi le nkosikazi lesibili ethi baba ingane oyithole entabeni ungayifihli oyibuyisa kimi ngizoyigona mina ngikhulu. Iphi leyo ngane? Iphi le nkosikazi enjalo? Akiphakamise umuntu engibona. Awunake ephakamisa nyathi lezulu. Nake ephakamisa amakhosikazi amahle. Lenkosikazi ethi baba ethi ingane uma uyithole entabeni ungangifihleli oyiletha kimi ngiyikhulise.
Niyazini makhosikazi ukuthi omababe niyazini ukuthi lengane yomyeni wakho ezule emagangeni mhlambi yone beyongcwaba sezikulahlile ezakho. Uyazi ukuthi ingane yaqoqwa unina ongenina ayikhohlwa nguye. Ukhona amen. Uma ingane ephilayo ayimlibali unina wayiqoqa engenanina lapha ekhaya iyayithuma wami lo. Sithe simlahlile zakhe athi mina ngomncaba umama ngoba wangenza ngane ekhaya. Nginesibongo nje yiloba wami. Leyo ngane iba nendaba engehluli athi ngabe nginalo ikhaya nginalo ngaloma wami owathi mbiyeni wami wathi igazi lakho izibi zami zilethe kimi ngigone ngikhulise. Shaphathi konyawo wathi kulomuzi athi kulomuzi ngeke ingene yesihlahla iyongena ngifile. Ayeke baba ngayondla ingane ngoba wesaba inkosikazi phethe ucelemba phela akazokulala ebusuku. Mhlambe lengane oyilahlayo umyeni wakho yiyo beyongcwaba sebekuhlubuke bonke nabomndeni isale yodwa ithi mina uma wangiqoqa ithi mina uma wangenza ngane ekhaya uma wangenza ngane obaba mayibonga inkosi. Nani bomkhulu nani bomalume akangathi umkhwenyana uma efike ezothi ngicela ingane ukuyikhokhela ukuze ngiyibuyisele sibongweni sami ubusubiza ishumi lenkomo. Ngaba khona amen ebahle. Amen. Yini ungalungisela ingane inasono sini ingane ngoba ingane ikhishwe ezulwini uyibandlulula nje ingane yenzeni. Uma lo muntu afika ethi ngiyayiqoqa le ngane ngenzela ukuthi ithole isibongo ife mangifa ngishiye ekhaya ingane yami ebese ethi umkhulu wayo athi ngifuna inkomo eziwu-10 athi umalume ngifuna inkomo eziwu-10 andu bangunika yona agoloze naye mhlambe egoloza umama athi ngeke le funa umntana wami ngifuna ishumi lenkomo. Lengane izohlupheka impilo yonke ngenxa yakho. Thani sengilungisela ingane yomntanami ukuba ithole isibongo esiqondileyo. Amen. Amen. Amen kwabangcwele. Nazo-ke lezo ngane ey'qoqwayo ayingathi uma seyifikile phela ebese ifika zithi isikhwele sonini ebese zithi ngilapha nje uma wayengagane ngane wavimba wena mama. Ngoba nayo isiqoqiwe iyafika ekhaya isiyaqhwisha isithi uma uphi baba ngamlabulanga nje kwakuvimbe wena isivula yena lo mama kade eyiqoqa ethi baba ingane ibuyisa ingane ngigona ebese kuvuka ulisiba indlobana sivukela unini lona iqoqileyo. Bakhonza bayingcwele sisezulwini. Amen. Ayibonga inkosi. Akungakhuli lokhula aluhlakuleke ukukhula ukuze sithele ithelo eyithandwa nguye. Khona amen kwabangcwele. Yebo Nkosi mangihlume ibe ngoba phakathi layo mangithele ezithelo zona ezithandwa
Bakhonza bayingcwele ilanga libi ukhona umnikazi wenu kodwa bulawo uNkulunkulu athi angiwakhulume sengathi kungakhona nje noma elilodwa elingamsiza omunye umuntu ngoba inhloso enkulu kaNkulunkulu mayisithuma ukuba sedlulisa umbiko kube khona umuntu osizakalayo abakhona nje ozosizakala nathi baba uNkulunkulu asiguqule sijike no mama uNkulunkulu abaguqule bajike uma kuhleziwe kahle ekhaya noma ngabe unamali kodwa uma nihleli kahle nonkosikazi wakho uya understand athi ubaba ngiyalibo unothando kodwa imali kuphela ngenayo amen ayibonga inkosi angethi ke phela namhlanje sesafa kofela emntwini sonke angithi mina ufela emntwini wamakhehla nezalukazi ukuthatha imali yami yokuhlala la ngithi abantu abanjengami nje abasha ikhwama bayinikeza amakhosikazi amen kwabangcwele ngithi phela mina uthi baba efike ekhaya kuya ngokuthi ufikele kuyiphilo njengami nje ngithi nasi isikhwama nkosikazi ngibekele uma ngikuya ngithi baba nkosikazi asikhwama ngibekele akazikintshontsha imali inganivele ngeyakhe uma efuna uzoyicela hayi nabasha bafaka ofela emntwini uqhasha nawo phansi sewile aqhashe phezulu kwawo kulele phezulu kwafela emntwini fela emntwini bengithi owenzayo kaze namakhe sifaka ofela emntwini sonke manje ngoba inona luthi imali yami ayibela angeke amnike umkakhe yebo nkosi angihlume ngebe ngokwami phakathi nayo angithane oyizithelo khona ezithandwa Nkosi yamaNazaretha aphelile amazwi inkosi engiphe wona ngibuyisele esihlalweni sasezulwini inkosi babusisa bezwini Siyabonga amazwi amnandi ezophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise Ngizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu amashumi amahlanu nanye 151 cela umvakeli Matondo wasebungani wasola isihlabelelo inkosi imbusisi inkosi imbusisi kwamabangcwele Bongani bantu nonke
Asibonge. Inkosi emasima akhahlele ngentshakazi abanye babe emasima akhahlele ngesiswenya lamagwaba bechobana phesha kulaseNgilandi ethawa ophamenta into abantu abamnyama indithanda abadida basemhlabeni abakwazi ukubona inyazimali vele ezulwini umehla kabheke kushisa njengomlilo omakoba ongumama owayegane omunye wabobaba abancane asebashiya ulaphana oSuthu ezansi nje kwesigodlo uyebona umzoqala nje oseduze kwakhona uNdlonkulu Ndlovu naye engihamba naye bese kuba umntwana Thulani kanye nendodana yamenye yamadodana ekhona ubuzabazi ozalwa uNdlunkulu okwadla amahlahla ukaMathe bengithi nje ngisho lokho ngiyabonga kuba ngiyazenzela bengizanabo bonke nje ke bafake ezimhlophe nami ngigqoke kanje